Na Zapadnom Balkanu postoji serija nerazrešenih pitanja, moramo naći načina da ih rešavamo u hodu. Neka od tih pitanja su za Srbiju izuzetno složena, komplikovana, delikatna. Tu je pre svega reč o budućem statusu naše južne pokrajine, Kosova i Metohije. Srbija ni na koji način neće odustati od ustavnog imperativa odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To ne dolazi u koliziju sa našim evropskim planovima i ambicijama. Još jednom sam jasno našim evropskim i regionalnim partnerima izneo tu čvrstu poziciju Srbije. Dakle, put pred nama je težak, ne odustajemo od politike, to je politika integracije u Evropsku uniju, politika odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta i politika ostvarivanja najboljih mogućih dobrosusedskih odnosa u regionu.